Limabis lokal ni makwal Dios, li kwanta kek, li jujoj konelik, o li nakyo gri la kyuam, li shkakila lagu, chan sheril masas lechoy. Nakoy benina klaesh, ata shaklisantil musik chikwan kelikin, salikola na nakkuan. Laesh sakish, sakpin, nabek, chikwabek, o takangkel ho ministro, o tep li grupo, li kwangkes li kadyan, li kawalyong tasyak chinahin, o li santil musik tasyak chikwan kikin sa likutan na nakkuan. Ay likutan kwal chinaus, kwal chabi, kisi kay li kakwa Jesucristo. Maniganaw ka ut. Di dati ni kawalyong suratina, kwibrakan sa li proverbios, o li evangelio, suratina kwa chikishkasut. ¿Basharabi? Shabi. Entonces, anak Juan, karuna shcheche, sali kanaleb, sali kachol, o sali naleb alesh, lisak pin, lisak ish. Ingata shachik pulman, kali naleb ay, li Diyos yeman, sali chakra. Wilata pa bi kawalyos, ingata kulay. Kulesh na bifte pa bi kawa Jesucristo, ingata kuli naleb ay, kolish Diyos lisantin. Shoretina ratini Jesus at natikin. Karum na papalin na Jesus at natikin na nakwan. Hindi ka ba Jesus shoretina? Proverbios, mag-change na usan. Proverbios, capítulo 23, versículo 24. Karum beres kapit sa santin. Magachinch ang usar siya. Entonces nakwan lisang ish ka nakwan, tentot ish pa ish na ish tikwa. Tentot ish ra ish na ish tikwa. Ho, ish kulo. Pero sa likutan na nakwan, nabalib di ish, shik ni geri ish na. Nabalib di tuk ish, shik ni geri ish tikwa. O sa likutan na nakwan, nakalem na pe, shik ni gari ni rishka. Utsali ko na nakwan, li tiempo cho chinume, li jukwa me shik ni gari ni shik, shik ni gari ni rali, shik ni gari ni shko. Yo chit akalong giru, nashyeli sandirhu. Pero sa li proverbios que Rikishu pangkiru li kawalios Yaruta kakul na tauman chatin nale sa li proverbio na siya Rikishu pangkiru li Dios na tauman chatin nale pero kailang o ingkata ka syukwaro ni Dios mata chika kana mata chika kachukwa Haru bere na kwan shni airin ni shkutangiri na be. Haru bere na kwan shke. Mama nakatira. Mama nakatira. Gin. Maju ke shram ingin. Mama chanchanat. Liche. Wal chinaus. Mama chanchanat ni pek igual na lemon jaktok sa litsul. Mama chanchanat liutsuk na puket toh ela na sununak lishpok. Qué lindo. Chinaus na kanya. Ut ka po na kata inchinu lamang. Apo na nga nagkakwak takala. Apo na nga nagkakos. O, chirula mo ma. Nagkatakala, chiko ka na. Mamastik di. Laat sa kalaktik di. Apo na siya chirwe, blita namit. Mama, nakatira. Mama, well,
nagkatkoslok ay anakkuan. Wal usrak tatya atina pero tataing rak shirul sa liot church. Wal usrak tatya di atina tataing rak shiruela na la jukwa sa likong kapal. Ta anurang lik anghel. Ta mesuli o church. Tama limul. Ta bela liha. Ta chakrul disek. Ta panulatak langkin sa syalat. Entonces hay chakra pingkil, haan di chakra pingkil kana sa iskutan gile manakwa. Mama nakatila, pero si kian lingkir. Kian la tiyong ba? Mama nakatwa ka mama, sinagwid sa kunshin, sinagakabres sa kunshin. Kunshin na mama, naktokat ininchak. Kuan sa tinsakani, tokobala kuya kuiman. Pero mama na nakuha na naksinchon. Nahulag sa likwam, lishmay, lishrain, at ichabil na nakatira. Mama nakatkwak sa anak sakal, ika nakatkwar, pilipal, naksintiyaher, naktokat kanina mama. Sinagwil siya, sinskat siya klitit. Siraw at saki koloming aning kanak yaak sa likwarit. O lahat na katkwakli, chikwilbal, tukduk, okin. Usta na sara kakwara, mama nakatira. Pero diyan tati. Jalak teke. Masa sila choy. Entonces, nakataw siya lal, pinarao, nakagwek apo na kayong katagay sa iskola mo, ma. Apo na kayong nakapabli ka na, kadyugwa. Sa iskaba, nakloonin ka nakapabli, siya kalabli kagwa Jesu Cristo. Yung ka nakapabli, siya kalabli. Apo na kamasag kamsing, mas di elak, masih pak elak, masih pak elak patush, masih pak elak al-akh, masih pak elak ka sa likong kamay. Ani ni kay manure, war ni kay chalchak, ani ang alal. Ralalep ang kamanel sa iglesia. Ralalep ang ministro. Ralalep ako ang kumanin. Ralalep is any. Parang ka dyan ang lakit. Un aplauso para Cristo. Lahael, ni Kechan, sa likong kapal. O presidente, kaunang ang kanari ni presidente yung kachakilal sa nagkakalipa. Kaunang ang kanari ni presidente sa nakakitanamit. Sila katanamit mas di kakilal. Masip lang kamsinin. Masip lang sekwestro. Masip lang asesino. Kaunang ang kanari ni presidente. Maralala presidente kung kaya marin. Maralala, mariskale, marchelomep, di presidente kung kaya marin. Si Jan nakita. La hora lala, Guatemala, la hora lala, akole, alepas. Ano niya lakak? Sa kochosh ni Kes. Out! Sa kabahan ng angeras papangkili Jesu Cristo. Sa kabahan ng angeras papangkili syakra ni Dios. Li Dios asyalok papangkil chirujus kuning. Witaot apa ni kagwa Jesu Cristo din akal. Chika kunilong ay toshik sa chosha. Paruna pamanin ak toshik sa chosha.
Yo mismo kalikaw a Dios. Pag-share. Por eso es que kalikaw a Dios. Escubecha kakasa de la iglesia católica. Católica takal. Siya escupsi kakasa sa kabali Dios chupabe. Dios kakolbe. Oli Dios santil musika. O kanta siya. Escuperi kaha. Entonces narang na siya laon ralans ako ninimak ko al Dios ni Dios di kunalig sa lisantil siya. Entonces narang na siya yo ko papanggi ni Jesucristo sa kabay lak angke. Wala na siya apostol ni Cristo. Wala na ni apostol. Wala ni joge chingre ni chamil evangelio resili kolmai yalakbar cherulash chirebe kole chirejish kuni. Entonces kaputro na kingat kapa ni Jesucristo renak ta kanaw shrap ale bali kana kajukwa kapo na kingat kay anak kwan mama ranek at ka mama. Pero lao, ay kapal ka na kajigwa. Nakajak ka boss ko sa dynamic. Sko chip egg. Sko sa liparke. Sko sa sarawanda. Sko di shahok. Ot lao, papanel. Entonces makaanchi ka. Cheruches kunin lang ke, makakanji ka sa kawali Jesucristo. El cosa di chakila. Presidente ka chal karin esto ko bagi ka chakila. Inka. La oqui di alalbek takat amli rusilal linale linashkakeli Jesucristo rikine likana ka jikwa. Anakwan, leish nabe. Leish tupabe. La esh na bek tu kwabek utumak li chamil nale shirwe leralale kakoy. Mesh atinat tip akhnale ze shike leralale kakoy. Mek utik atin ze shike leralale kakoy.